Lizardo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Mal, ¿Qué ven? Ven a pagarme que me debe, eu. Chaparracha, está aviado. Chaparracha. Cerreume, cerreume. Oye, ¿Qué? no sé si pasará ITV con ese ruido en una amortiguación, No vaya a andar como... Me cachondeo que lle fende a cabeza, Vale, tranquilo, hombre, non era para poñerse... Vicio de se meter comigo siempre. Digo eu, usted nunca se planteou apuntarse a Pilates? A Pilates. Sí, eu estou indo a Pilates. A Poncio Pilates. No, vamos a ver, Poncio Pilato non, dixen ya Pilates. Rise moito, a rubia debe ser. Pilates. Ah, Pilates, xa sei o que é. Isto que está moi de moda agora na televisión. eso. Botaron o sábado unha película. Los Pirates del Caribe. Pero eu non dou feito esa a miña edad e non dou saltado como... Que tonterías di, home, que tonterías di. Vamos a ver, Pilates é un entrenamiento físico e mental que une o dinamismo e a forza muscular co control da respiración e da relaxación. Arga. Podía repetir eso? Aunque me mate, non yo sei dicir outra vez. É que non entendí nada, Bueno, a ver, home, vamos a ver, para que me entenda usted, que usted é un pouquiño corto de entender. A ver, gimnasia de toda a vida, pero con pelotas. Ai, xe, con pelota, sí. Pues aí estamos. Vau, eu. Mira, Pelota gustoume moito. Precisamente teño aquí a miña pelota de Pilates, Esta é unha pelota de Pilates, vea. Carallo, non foi ao pequeno. Esta é unha pelota das que se usan para Pilates. Ixo, Pues aí está. isto que hai que fer? Eso, no ande xogando con pelota. Voy a botar ali a Non lle bote a nadie, me que vai mancar a calquera con pelota. voy a facer a pelota a Jallos. Que fai? Te si quieres con pelota. Que fai, home? Pare con pelota. Isto é o meu. Isto non é tan fácil como usted pensa, que isto é un tema máis delicado. Bueno, chaparracha. Eu sou o pichichi da pelota. Pichichi. Teño 14 fillos, entende? Que hai que facer con isto? Que hai que facer? Vamos a ver, usted quere probar o método de Pilates? O meu se me vou, claro, quero probar. Bueno, pues veña por aquí. Vamos a fazer unha pequeniña práctica. Veña por aquí, ande. Veña. Debe ter un muelle, mira como fai. Veña para acá. Traga para aquí a pelota. Vou montar un partido. Poñas aquí, cabrón. Que partido? Poña a Tío, pelota. ve. Póñase aí. Pare con pelota, home, pare con pelotiña. Veña, ela, xa está. Séntese aí. Tengo que sentar aí. Séntese na pelota. Vou caer. Non cae, séntese na pelota. Séntese aí. Aí, séntese aí, na pelota, vale. Tranquilo. Ben, estamos. Ten un solte que cae, oe. Tranquilo, usted reláxese. Reláxese, respire. Usted respire a cavidade pulmonar. Cos pulmóns, respire. Usted respire. Ahora intente visualizar o terceiro ollo. O que é? Que ollo que o terceiro ollo? Tranquilo. Silencio, pequenos saltamontes. Me chamou? Vamos a empezar, mire. Está a primeira postura. Como? A primeira postura, faga esa postura, veña. Para, como vou facer eso? Silencio, céntrese. Usted faga a postura e silencio. Xa vi eu. Vale, pare. Yo vi, Pare, que esta se cadra un poquinho complicada. Vale, non pasa nada, tranquilo. A ese sí. Vamos coa seguinte postura, está máis Bueno, fácil. esa dou. Póñase aí. Espera aí. Céntrese aí, reláxese. Usted reláxese. Aí, moi ben, levante. Ahora, usted ten que sentir como se lle abre os chakras. Sí. Espera que isto... Reláxese. Está... Deixe que fluya Espera enerxía. Estáme abrindo chakras. Que salga enerxía. Usted... ¡Coño! Pero... É que... Espérame, por favor, que embarrado. Anduve con as castañas á tarde a presión. A presión, pero usted é un cerdo, un cochino. Escapouse. Pero hombre, que non pilla. Ande, mira, póñasme fora. Lárgueseme de aí, home, lárgueseme. Se puña así, home. Lárgueseme de aí, cochino, será cerdo, home, por favor, home. Oh, A ver, non fai falta por mi salir. madre, ahora non hai que ampar aquí. Vai che ben o Poncio Pilato. Pase. Que? Está Pase, ben que me deixo Lizardo. ambientador ali, pero polo menos pague unha consulta, me digo eu. Verá, ese pequeno saltón, xa curará. Saltón, que Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.